Facebook je u suštini dozvoljen, ali mnogo je žena zalutalo s pravog puta u potpunosti preko Facebooka, u potpunosti. Došao je na ideju da provjeri šta supruga radi, pa je pod drugim profilom ušao i pokušao malo tako s njom da ostvari neki kontakt. Kad vidi supruga od tog njegovog ahbaba, počinje razmjenjivati poruke i on počne s njom razmjenjivati poruke i počne dogovarati sastanak s njom. I ona pristane i dogovore. Sve detalje kad su dogovorili, kaže on njoj, hajde sad otiđi, ponesi jednu čašu vode i pošećeri sebi vodu. I sjedi. Što će mi tu, ne treba mi tu ništa. Kaže, hajde otiđi prvo, kaže, to uradi, kaže, pa ću ti onda reći. Kad je lijepo ona to uradila, kad je došla, kaže, da samo kažem, ja sam taj i taj. Kaže, boj se Allaha, dok tvoj muž spava, ti u 2:30 poslije pola noći radiš to što radiš. Jel muž treba tek tako da pusti te stvari da se odvijaju? Jel to odgovornost prema porodici? Naravno, treba imati povjerenja u porodicu, ali ne ludo povjerenje, zapamtite. Vjernik ne smije imati ludo povjerenje. Smije kazati, pazite, šeitan čovjeka odvlači s pravog puta. Strašne, potresne priče iz naše svakodnevnice. Facebook, evo vam druga priča. Putem Facebooka dođe do bivšeg momka i batali 10-15 godina braka. Jer kaže, njega ne mogu prežaliti, a muža s kojim je izrodila djecu prežali u sekundi. Kaže, tebe ne volim više. Stvarnost, pričam istinite priče, nisam ih izmislio, nisu ovo pričam istinite događaje. Muža zaboravi sekundi, kaže, njega ne mogu prežaliti. Momka, bivšeg, koga nije vidjela 10, 12, 15 godina, Facebook, došla do njega. Gotovo. Djeca. Kakva djeca? Kakav muž? Nema više života. Nema života za mene, osim života s njim. Vjernik mora biti obazriv. Ovo može biti blagodat, Facebook je blagodat, ali Facebook može biti put u propast. I vjernik treba znati svaku od ponuđenih stvari iskoristiti u kontekstu pokornosti. Ima onih koji su znali i tekako iskoristiti sva ova pomagala na kvalitetan način, pa nisu zapali ni u ogovaranje, nisu zapali ni u šverudanje, nisu zapali ni u bespotreban govor, nego su uradili ono što su trebali. Koriste ove stvari za savjetovanje ljudi, koriste ove stvari za pozivanje ljudi, koriste ove stvari za širenje Allaha dželešanu vjere, a ne za širenje fesada. Pa obratite pažnju na ove stvari, Allah dželešanu vas nagradio, posebno skrećem pažnju i braći i sestrama da vode računa o ovome, da ne dozvole da šeitan čovjeka zavede s pravog puta. Obratite pažnju na to, nemojte zatvarati oči pred tim. Supružnici nemaju potrebe da sakriju na Facebooku jedno od drugog ništa. Supružnici nemaju potrebu da imaju ikakvu tajnu ništa. Jedno prema drugom. Muž se ljuti ako žena hoće slučajno da vidi šta na njegovom profilu. Ljuti se, para mu na uši ide. A ako on slučajno rekne da pogleda njen profil, ona podivlja. Odjednom prijeti razvodom braka. To je pokazati. Ovo kad se desi, znajte da je šveranje u pozadini. Ovo kad se desi, zapamtite, to je šveranje u pozadini. I od jednog i od drugog. Vjernik, zapamtite, vjernik nema potrebu da sakrije išta. Kad ne smijem dati svoj telefon, kad ne smijem telefon ostaviti, kaže, na stolu, žena odmah hoće da vidi šta je tamo. A žena ne smije, šta su, pa ste u kući, sve telefoni zaključani. Članovi porodice niko ne smije vidjeti tuđi telefon. To kriminal, šta je to? To porodica. U vjerničkoj porodici svaki telefon otključan treba da stoji na stolu.
Da svaki član porodice može uzeti u svakom trenutku telefon i pogledati šta se u njemu zbiva. I pročitati svaku poruku. To su stvari koje su sasvim normalne za vjernike. Jer vjernik u svoje porodice ne taji ništa. Ali ne, ako se počnu razmjenjivati neke poruke koje su zabranjene, onda se mora šifra koju ne smije znati muž i mora se upucati šifra koju ne smije znati žena. Jer tek onda postaje to opasno. Ako slučajno sazna muž i obavezno poslije svakog razgovora na listingu, čim završi razgovor, odmah briše sa listinga. Da čovjek misli da to može obstati tako? Ne može. Zato ćete vidjeti u krizi srednjih godina koja sila rastava brakova su od 15. do 20. godine braka. To je katastrofa u društvu. Katastrofa u društvu. Od 15. do 20. godine braka sila rastava brakova. A naše 15. godina, 16, 17 godina nema više života zajedno. Mi više ne možemo živjeti zajedno. Dosta nam je bilo. Na ove stvari obratiti pažnju kako bi čovjek zaštitio svoju porodicu, jer to je naša obaveza. To nam je naš gospodar stavio obavezu. Ja i hledina amanu hu anfusakum wa ahlikum nara. Ovi koji vjerujete, čuvajte sebi svoje porodice od vatre čiji će gori ubiti ljudi i kamenje. Naredite sebi svoje porodici ono što je hajr i zabranite sebi svoje porodici ono što je šar, odnosno ono što je zlo. Molim Allaha dželešanu da nas učvrsti na stazama istine i da pomogne i nas i naše porodice. Molim Allaha dželešanu da nam se svima smiluje, da nas učvrsti na stazama istine, da nas nastavi u džennetu sa poslanicima, šehidima, iskrenim, dobrim ljudima. Molim Allaha dželešanu da nikoga od prisutnih ne ostavi u skupini nesretnika na dan obračuna. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na strpljivosti